dini mana uliwana keiman semua yang kami di mewarna salah miring kapirawana pira bayungan persis sarah pamili sari pada miang abung arena miang abung arena panimbang aminumbang bagia wangi panimbe dalam ika kasar dalam ika kasar wangi panimbe au de toa magenduga mata idekan kademan apa nganunang kaperang kono aku pikirang kakanune saku pagene yoto sakasunana yaun dikerot tali kudan dikerau tali kudan ubelam busa tadime lumalana sata di mana lubentanian kagi miang anu wangani panimbang dalagu ika kasar inoai maragin ayadin mata tabu detagu masuragai diri nenduan siana napa gunun masanda raga masanda raga manian budayokan panimbang aminumbang pianginunanakan disana dia hidupnya membetaduran dago panginuguni obeni ogumira isende nasipanimbang apidin soma paro di tahun mati deman nanini di tamaro mata idekan pirote mata ino mambu mangadai kagi pakinayun wangeni panimbang lalagi kakasar ino kagi midara kaki dulu yogi detanongo marane kagi ditamar kagi ditamar batterumpong kulalak batti deae kubuyanang diri-diri nenduan kagi miangan
ni panimbeung dalagui kakasar waresi saragema katana susalamakeun iseu sanduyeun sapamayu bikaraeun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadia kon sakanuk manapit wana pengampunguran awas said nakipituar kan nasako na sumaka panggulalan sa irwi nagagaw na pananadong. Mabala-bala siyang kunay suka isya sa ubangan sa sangka iya pata pengampunguran awas naman niya na malas tilis-tilis ko di kang giginaway. Sadia kung pumanayari na rin awakan nadia kung kunay di prilalilangan nadi kukur mata sangka iya panamanakan. Adi na sumapanton. Apanton na requisian ako panimbang ko na aminum bawa dato amagan dua kuranaw na gusuragata ay natumitay ko na lumigis ako patapi agadilan. Adi umatay na na aprensi sa arak ma. Pamilya asaripada kau da sukin ibu luga kaya panton ini anak ko panimbang ko na aminumbo na maragaragam pamanaw bamasara aw ni nang nalaginding o suara ko ama kapanggulalang ko na sa iri nagagaw na pananad sa katin at tangkay ni ubud na sa sulisa wassalam.
ilah kata nama gedile suka panganun sana ulang anak bekani yang sedia idulakan nago siji unai na mangapa gerianan parisi sara kema pamili sare pada berangko mangko ai dudak ana mangai rapati ana gusuk panganon anu mangai remati na sara kemang pamili sari pada idulak sadia ya arina arina pulila lidang yang aku aulang wa alo kesian miaka timbet dia nakakagiri benar sakupa genayo to maninya na penelana ana seadepa no aluana idulak na benar ka pergi lain di pesegede si mata segede segi nawa kama pemikir ya mangatungan ini ya idulak mangga sodena so mapaparo sodiruna masuk tabiraing medien sena pakarano nakamaniana masino dikangi ginawae ai dulak anade dele so panginu guna sana ulakan nanana inu kadiri perisi sarah kemamna maka belingang kabusa kabibi aginawa bedena pepekau beginawa kalung beri eko tawa deng kamatim beang perisi sarah kemang apa mili sari pada idulak pagkurina arina o pamiyang bunga arina panibeang aminum sana ulak anasokano pamanan anak adinur laila perisi sarah kema pamili sari pada mana maka bebeken saudi rabi idulak nami apa mikir mampu perisi sarah kema atumu isi beradina idulak ada musuh gewe ya kabentayani yogo kesudi mapaparu bebu masangire ayah kata roku nana mata yung kanurun
daripada anamani anamasino dudun soka susuro kota itu mangai dulu sekanu mampu enane nangowa bensanian depan walongai maka benar kalau mampu bersei saragemamne ana mata maka pendengai dulakeun mata maka timbeng pulang wa besanian dirul kati demani ai dulakeun parsi saragemang kagieu lungguy mambu lungguy direrepe tamoa bensainian nana eno kadiri do maka beudi ngambu punan tabirai dirai parisi saragemang eno pagi meder rangko merangku mengku tangowa bepai anaku soka pangangan anu dangowa bebuawi ana tanami timbe angapa rinse saragemang pamili saripade eno pagi meder sarowe leung enang